Obrigado, né, Maroma, que agradeço dar datang oportunidade, tempo, né, que iha, a se utiliza o dia cara, kahi fila fala itabot, adora fila fala itabot, no hakara mai iha itabot minha presença, ho harai kang hakara aprende itabot, nyelia fuang, kolia mai ami halokrai kidane, nunai itabot nyelia fuang, halu força liutang ami, lidera ami amores, la na fating hodi berjuang, na fating hodi beritoo, ami objetivo. Maka lorong idam sehamutuk ho itabot ihan lehan. Obrigado, né, Maroma, kami atuba consagra Maroma knilia fona bekela clear tang am se aprende halo crai kidene am halo ração hod na Jesus nyanarang. Amen. Haleluya. Pas na Maroma knia mutuk ho maluk sira hotu ya balu ida rua ya ne dal datang. Kalau crai dia pas na Maroma knia mutuk ho amen. Oh, haleluya. Glória para Maroma. Nomos kami hakar cumprimentas maluk sira, mebe maka assisti ha página Facebook grupo Jovens Visão Cristãnia, nebe maka participa ya lokrai kidane, aminia pas na Maroma kini hamutu koi imi kaliang hebraico dengan kata evento shalom alhem Adonai Elohim Jebahot. Aprende hamutu na Maroma kini lia fuan lokrai kidane, madala primeiro mos hakara ka agradece, tenia liderança jovens nebe que foi oportunidade me hau de share, ha pronto, usa a oportunidade sai de tempo sai de hodi na fatin servir banai Maroma kanesa o hinda dersa usa e tinha tempo utilize e tinha tempo hodi bele servir na Maroma hodi bele hahi banai Maroma que ha tempo na be maka iha tanu nei telah bere tolak o inya dehan kata desculpa hau foi hatene kata ita hetan tugas dobel iha hau pronto de amen haleluya lokrai kidane hau hakar glori ita hodi iha topik ida dehan sene duvida lama nam buat tidak. Será que kita pernah duvida depois kita minta tang kita nia força? Lá itu. Será que kita duvida depois minta tang kita nia salário? Iha kantor, iha duvida los. Duvida karik hau duvida ne bela minta tang nia salário karik. Lá minta buat tidak. Bahkan tung liu tang. Lo kita nia Biblia. Lo kita nia Biblia iha Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Lalu saya nabi ketur hamrik lah depois kita tur filafale. Oke, baik. Kita leh hamutu ke hau pastinya maka asli ne, mas hau akar kita halo crack ne leh ihe tinya fating, hau nya maluk saya nabi ke hela ihe fating ne nabi ke mai ihe fating ne. Ita bele hamutu na Maroma knilia fuang. Le ho mengimani. Hateni mengimani ne. Le ho fiar certeza kata Maroma knilia fuang na kuliah hau. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau liang tetung karik liang marantona jadi L. La bele preocupa com a saída de, cala bele duvida com a saída de, mas be e a situação saída de, halu oração, husu banai Maroma, nia tulung, e banhira imi husu keta haluha, for agradecer bania, banhira imi halu nune, Maroma se halu imi nia larang ne hakmatek, banhira ta agradece pa Maroma halu itanya larang hakmatek. Hakmatik lebe nia fone ita ema sukat lato ho hakmatik ne Maroma se cuidado imi nia neo ho larang para imi labele preocupa ona tambah imi iha Kristu Jesus amen. Silakan duduk maluk do ben sirahotu dali datang hau hakar kus perguntas ba imi beka participa lius di live streaming Facebook Igreja Visão Cristã. Iha na ba iha minia uma karik balu iha asrama, balu iha fatin karik participa, ka iha fatin dene. Saya makiane la preocupa. Saya makiane la duvida. Hawa karik bal hit 5. Karik kimi ne beka kampanye hit 5 ili husbe. Saya dan saya emotion, Saya makan nunca mais preocupa. Essa nia preocupa aban buran nia kabing Jose. Tina nia preocupa abang ni hetang orang kalai. Ana nia preocupa ana para benso hilon tenia tinang.
Ana preocupa onsa hause kos kalai. Haunia uma iha kalai. Ambro hau hele hanabe. Pasti. Mas anano iha der sound hinden kata hau iha maromak na beke moris. Hau iha futuro. Itania maromak los maromak mate. Oke. Maromak mati karik, maromak maka ita hit karik, mati karik dalam rumah. Ita suruh susah ni label ajuda ita. Oke? Setuju? Masih itania maromak na beke moris. Mati manangnya lorong tolu dit, masih nia manang mati. Tinan pat tinan. Nia fomoris mai ita. Nia prepara futuro dan beke dia. Kerezek mes mita suruh dificuldade, suruh susar, mas ita na fating iha protegido. Ho ita nia nai maromak na beke moris. Nia hare da daun ita iha lokrai krene. Nia hare da daun ita na beke haka asang, na beke iha umasoring na beke mai iha. Quarto solusi na beke mai hane nia hare hau hatene pasti im matan dukur los kalai hau mos mas insai ita tem que hakasa usa ita nia tempo curto idane hau den tempo curto tambi tal hatene hau hare hela ija agora mas la hatene aman dersan hau der mai hare ba matau status ona fila hikas ba aman ya kadunan santo por exemplo belum tentu ya bakadunan santo ita ema gosta fo ema tama lalehan maromak belum tentu fo hateni ita tama bahan ba ita how for example dita jadi saya dah makita hal ita lika duvida ho saya dah makita hasur dedang ita dia moris agora la lika duvida how garanti maromak nilifuan dehan senem bahiri ita tuir na maromak ita halu tuir ni hakara harapanmu masa depanmu ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itania futuro iha no itania esperança la lakon. La sala ita tahu itania esperança pa maroma. La sala ita bel halu plano. La sala ita bel iha keinginan. Lori itania keinginan pa maroma. La sala ida. Mas be ita tem que kita haluha plano keinginan sirene tahu iha na maroma. Maroma kahwa karak makanesene, mas conforme maroma. Mas buat tidak nabe terbaik liu maka maroma pasti halu. Antes dulce ou mate. Saya demaku hakarak. Maroma sadik mania plano ba ita nia saya cumpri uluk depois ita bah. Moris agora né laos moris lolos. Bayang-bayangan. Haten bayang-bayangan lalatak. Hanya lalatak makihan ba. Ihan ba. Ne lalatak. Nes la asli ida. Moris asli los maka banghira. Lorong ini ta fila fali ba na maroma. Liu na beke moris tuir na Jesus. Simulan Jesus nuria nai Salvador nya sepa hamuto ko nya nai maka foi sente katak moris lolos maka nestane hau se situana fila fali pa tópico duvida la manam buat tidak itu hoto pasti hasur duvida hau duvida kona ba assunto sidane duvida tur de tia fating será que bel moço halo lahia ita tem que ação na saída le fila fali receita resep maromak nilifua nia fo hatudu mai ita janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga artinya banyak hal buat barak ita la bele khawatir ho buat barak sidane ya mai be maromak fo solução maromak nilifua fo solução mai iha ita kata ita tem que rende entrega banai maroma babuat hoto tenia hakara banai maroma label entrega tenia hakara ba lulik hau paling anti label entrega tenia hakara ba dukung paling anti lutang label entrega tenia moris tenia vida ba tenia dobeng anti lutang label entrega tenia saida ba ema entrega itania moris itania keinginan banai maroma lihu si saida halo jawab sebal hatene ne balu ne peki iha uma paling haker kona mai lihu si oração mau oke oração lihu si oração lihu si saida tang lihu si saida tang lihu si harohan lihu si saida tang lihu si agradecimento banai maroma ayat 6 duvida selama nampu tidak los kalai agora hau laiha osang hau duvida para osang iha kalai laiha ita tem que hau seda
Ita tem que aksi, serviço, ora et labora hatene, né? Sai makatene ora et labora. Ora et labora. Ah? Oração e ação. Ora, oração. Et labora, labor. Serviço. Ok? Ita label duvida, tur duvida depois, né? A minha carteira, mas né, a duvida orsi de aumenta tang, mahar. Lá. Nunca mais. Então, maromak nilefua, apóstolo Paulo, hakerik ba Colossenses, hakerik ba Filipe, desculpa, hakerik ba Filipe dia kata, bahir ita duvida, ita halu oração. Oração ba na maroma. Que label oração ba lulik, haula gosta liu. Label halu oração ba matebia, por exemplo, la gosta liu ta. Pa buat mundo ni halu gosta. Halu oração ba itania aman. Iha na ba nia sei ni nia tilung. Kolia mai hau aija. Kolia mai hau ajia. Ajia. Kolia mai hau. Ok? Nia sei kolia. Ita sei kolia. Nia serona. Halu oração. Duvida la resolve buat tidak. Los kalai. Ita hau ni problema makiha oi ni hau duvida lai. Será que duvida depois ni problema resolve hodia? Na fatin. Às vezes pela mente lutar. Amen. Jadi ingat topiknya lokrai kita nih. Duvida la menang buat tidak. Duvida se la for solução. Duvida la aumenta itanya tinang. Ai, horikalang ana hanu abang ne hause moris kalai. Abang ne hanu tina hause moris kalai. La duvida to. Também tahu itanya fear banai moroma ka abang pastor se halo rasam bai hau. Abang hanu leader jovem se halo rasam bai hau. Ini la duvida. Saya ita duvida makas dalam rumah halu ita stres, ita sai moras. Dalam rumah moras isim físico, moras mental, pel mos mai. Ema barak duvida, ema barak preocupa, tambah la controla, bel sai stres. Bel sai moras tidak be ami ema forro, dan kata moras ponto. Amnesia. Duvida halu ita fraku. Bahkan ita nenek, ya, ita isim físico, mas ita nia vida espiritual, ita nia fé começa tum. Mana baik makihan na maroma kini la bela duvida. Hau se sharing la dunar, mas yang penting hau nia maluk sira na baik asisti ita bot sira bela hare. Oh, duvida ne la manang bot tidak sia. Duvida ne la aumenta hau nia salário. Duvida ne la aumenta hau sai dia, hau moras nesse sai dia, hau duvida ne bahir ita duvida ita sadia kalai. Lah ya. Asal saya mak kita halo. Maromak ni telefone entrega buat toto. Lihusi oração, lihusi harohan, lihusi agradecimento. Maluk dobem sira. Mateus 6:27. Se imi duvida ou preocupa konaba, itania moris ne bel aumente itania tinang kalai. Lá ida to. Então sai da kita tem que halo. Entrega itania hakara da rumah hau repete tang. Entrega itania hakara banai maroma. Lihusi oração. Lihusi harohan. Lihusi agradecimento. Oração maka saida. Hau sempre kuliah ba ouvintes rádio voz. Hoje no craik sira la rona, mas be MNB que participa em live streaming, pasti me pernah rona mos em rádio, mos em live streaming, ou mos ba jovem sira. Oração maka saida. Oração maka meus comunicações ida entre ita hona maroma. Karik hau liga telefone ba itanya leader jovem hau usa saida. Meus comunicações saida. Telefone. Saya usa telmor atau telefone saida de. Saya usa Indosat hau label telefone. Saya usa saida merpati hau label telefone. Kartu mentari hau label telefone. Tambahnya beda. Então saida maka ita halo. Oração maka meus comunicações emania banai maroma. Hakara kuliah honai maroma tinha tem que usa meus idane. Maroma kau hakara kuliah ita. Aman hau hakara kuliah ita. Kuliah mai. Kuliah honai maroma ita seluga. Ativa lai, ativa pacote lai kuliah honai maroma. La selu ida. Qualquer ita karik maroma tobona, tambah kalam botona nia tobona ita liga bania. Maroma 24 jam. Pronto senya tilumpa ita. Liga bania. Ne oração. Cara kita duvida ya tempo kalam bot. Toba mai hader mai maroma kau. Hawa karak liga bania. Ita duvida.
liga bania, nia se atende ita, ya, nia se atende ita. Então, pahirita hasuru situasinya né, ita liga bana Roma, tambah oração maka meus comunicações ida, e oração lá bele para. Hato ita nia preocupações, entrega ita nia preocupações, ita nia preocupa, ita nia duvida, bana Roma. Haleluya, harohan, ya, oh ini oração, agora harohan. Harohan, maka husuka entrega buat nebe makita hakarak. Roma kau harohan ba ita. Oração hanesa meu sida, umum dari awal sampai terakhir. Mas harohan, ne hanesa buat ida nebe maka husu buat ida. Iho oração ne agradece para Roma, bla 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 to amen. Mas iha harohan ita husu buat nebe que específico. Buat nebe maka ita hakarak Roma kau hakarak lorong idane hau hakarak hak solo, hau hakarak ita protesi hau. To abang, to orsida kalang hau hakarak hare. Maromak protesi to kalang ita halu oração maromak hau agradece ba ita bor. Harohan hato saida mak ita preocupa. Poin ka ponto oração. Ita sempre culto quinta ita mai ita rona halirik barbara kus ita nia maluk sira. Halu oração ba hau nia pa. Halu oração ba hau nia tiu. Halu oração ba idane ho spesifik ne ada harohan ida. Pedido ida. Ba iha nama Roma. Depois agradece bania. Hau implementa buat tidak. Hau husu ba nama Roma. Roma que se dá for, mas hau agradece tona. Ba nama Roma. Artinya saida. Hau fiar. Artinya saida. Hau mengimani ho saida maka hau husu ba nama Roma. Mesmo hau se dá simu, mas agradece tona. Ia ema balu simulai, maka depois agradece. Ia ema balu simu tona mas lá agradece. Tahu ia lokrai kita ne, se ita hakarak husu buat ida banai Roma, halo oração harohan husu buat ida banai Roma, kita lua agradece ulu. Agradece ia tino oração. Por exemplo, Roma kau hakarak ita for mai hau dobeng ida. Mane cristão, oh feto cristão. Horinan Jesus ni hau fiar hau simo. Hau agradece também ita bot for ona mani ne mai hau. Hau agradece também ita bot for ona feto ne mai hau. Mesmo se dá com mai, agradece ona ba. Pai hira te sidak simu masih tak agradece ona. Halu Roma kena wow. Ni ada sana wow, ni ona sidak for ni agradece. Maksud. Ni hau sidak for ba ni masih ni agradece tona. Sehingga halu Roma tertarik ni agradece tona hau for di tona. Los kalai. Hau conta história ida. Karik pastor Elnai acompanha. Ia tempo no ba pastor Elnai ia motor de sidak ia careta. Hau lah apalagi lahir liu bisikleta tidak masalah ya, motor tidak masalah ya. Mas pastor ne hau heli bebon dalu mania mai tula hau. Tambah hakar pelayanan mai hane mai tula hau. Tula bebe. Mas araska ya helem. Dalu mania mai helem dalu malah. Tahu? Saya dah makau halu. Hau halu rasa Roma fo motor tidak mai hau. Formatori da mai hau. Hau fiar, hau hal oração langsung hau fiar queda sausi mas mesmo sidak mai. Sai da makau hau tang, Roma ka agora hau sosa helem. Hau sosa helem. Ema helem ia tengki motori ia makai sosa helem los galai. Hau sosa suluk helem. Roma hau akar sosa helem. Tambah haten motor se mais sa. Hau sosa helem, hau hanya helem kinu rida, agora laten hana bekari. Hau sosa tia helem liu. Ne osa ia carteira lá ia para tu sosa motor. Lá totina motor ida musmai. Haunia. Tambah saida husu halo oração harohan no agradece mesmo se dá com simo. Simo ne depois. Bahira simo agradece liutang. Tanu ne duvida ne manan saida. Preocupa manan saida. Saya hau preocupa meroma kau ni wallahi motor ne isa. Preocupa heldit. Lah halu buat tidak lah halo oração lah harohan. Lah agradece. Itu nunca mais hetang. Fila fale, lia fuang latina, kalau salah. Ora et labora. Oração e serviço, oração e ação. Versículos itu, maluk do ben sira, tu bara mata. Pai hiri ta halutir buat sira né? Buat saida. Oração,
harohan no agradece, bahira maroma que nele fuan dan kata, bahiri ta halu buat sirenen be hakere que versículos nem né, versículos nem sada. Fila fali ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir, mas tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa. Bahiri ta halu buat sirenen, halu sada, halu oração, harohan no agradece banai maroma, idane. Maroma que se responde ita. Maroma que bel langsung fo mai ita, saying ita husu. Los kalai. Ita sidak husu nia bel fo. Mas maroma hakar kanoring mai ita o insa ita tengki husu. Amang ida, ihane aman lah so ita nia leader jovens. Iha Misael nomos nia on afia. Ni hatene kata nia on precisa ida ne. Mas ben nia sahing nia on liului dan beke foi sidauk nakar demais hanes agora né. Halai bahalai mai, ida foi merangka, ida foi mak aprende com alia né. Nia hatene hela buat tidak namba, nia hakar foi tidak namba, dia apa hatene hela. Mas nia apa pasti hakar keng. Hau hakar karetok nia on nia husu. Hau hakar karetok nia com alia saida. Panhira, teni di jovens hare Misael misalnya hakar apa, bol naran dit apa, nia hatene. Mesmo nia sidau com alia lokinya ibu, mas nia apa hatene precisa buat tidak né. Nia halai bahasuru bafoti saida kareta uang ide hanba. Nia baton hanba, mas lato heldit. Então, como nia lahir força, nia apa hakar karya apa, lia fuang apa. Nia lorong ida mos bahau, kena hal nia om bulu hau apa, luar biasa teves. Hau se hare nia apa, hau se rona hak solok. Kuliah sidau katanya det. Hafat pasti hafoti fo bahania orang. Hanesane mos ita. Itanya aman lalehan hakar corona ita. Nia hakar fo langsung det. Ita makihan abai. Dalam rumah nia belfoti langsung fo det. Jadi. Mas itanya aman mos hakar kare, itanya aman maromak mos hakar kare, itanya tindakan. Hau nia orang ni hatek heldit buat ne. Hau nia orang nia plan heldit buat ne. Husik ba nia merangkak husina ba mai. Makanya label ono makanya apa? Ni hatudu banaba. Apa hau ni hakarat makanya ba? Pasti kalau itanya aman maroma krono ita bolunya aman, itanya apa? Itanya bapa pasti ni hak solok halima. Ne aman mundu det hak solok ne, aman beke muris mutu kita ni hak solok. Apalagi aman ida rohan lain ni hak solok liutang. Aprende husu bolu banai maroma. Haleluya. Itanya maroma kalau saya mah ita. Bahira ni hare ita duvida, bahira ni hare ita khawatir, bahira ni hare ita preocupa, bahira ita hasur situações ita bolo banai maroma kalau sai da mah ita. Itu. Damai sejahtera Allah yang melampaui. Oke, lain nih. Maroma kalau sai da mah ita. Damai. Nia se fo hakmatek mah ita. Los kalai. Tambah ita duvida ita bolo nia fo damai. Kan nia mental utang ita nia duvida. Lahir atau? Oke, lanjut Esa. Yang melampaui segala akal. Melampaui segala akal. Dalam rumah tahun ini, for dit hau dami ha parti dene. Mas lai, maromak for liu. Fila falin buat tempat kita hanoi. Continua. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, terima kasih banyak. Nia saya cuidado saida, ita nia fuang, nomos ita nia hanoi. Ita nia fuang ne jantung. Ita hanoi mos. Ne buat rua ne. Itanya limang tohar kari kusibadiak hela. Haunia fuang mas nafati, haunia otak ne se iha nafati. Mas kono ida ne errorona. Itanya otak ne errorona. Fungsi kalai. Lai. Itanya fuang ne duk dak hel der penti tara. Fungsi kalai. Mate. Tangu ne bahirita harohan, halo oração harohan, pa aman maroma. Nia sefo damai. Hakmatek ma iha ita. Nia saya kontrol itania pikiran. Itania fuang. Emang baik duvida. Halunya hakmatek kalai. Hakmatek ni nia senti hana be. 5 ka? Ain ka? Fuang. Tambah nia pikiran. Hanoi buat barak. Lori mai toh hitnya fuang. Emang hakmatek kita. Gimana ya? Jadinya gimana ya? Oinsa.
Mai husi tenia ulung tama itenia fuang halu ita lahak mate. Maroma katene parti dan bama kau tingki fuak mate. Duvida ita sur situações ne maroma kala fuak mate kitnya 5. La iha. Ne, no ne. Itenia ulung, itenia Hanoi no mos itenia fuang. Maroma katene ida nebe maka. Nia precisa halo. Nia raden hau fuak mate bani nia ain. Laiha, maromak fohak mati kita nia fuang, no ita nia Hanoi. Maromak se cuidado ita, buat sira ne hotu, nia se halo serviço lihu se, na Jesus, amém? Halo, tanu ne, haramata, inti daripada pregação, iha lokrai, jovem sira ne beke, ida rua tolu hatu lima ne hituna sanulu. Nomos, ba maluk sina beke hare, iha uma. Inti husi pregação, né, maka. Duvida lá manam buat tidak. Fila ba uma, ita pasti duvida. Hanoi di dia telefone, duvida nunca manam buat ida. Duvida la resolve problema. Duvida la mente ita nia osang. Duvida ita la bele for solução mai ita. Mas ita entrega total ita nia preocupações né pa maroma. Duvida bela ia los kalai, mas Lori tenia duvida na entrega para Roma. La bela enjoy, sai makanya enjoy ni duvida ni. Nia preocupa, nia duvida só nia enjoy. Hey, how enjoy los how duvida. Ia kalai. Lah ia dah. Ne dal rumah emane error itu. La normal, karit. Nia duvida ni hak solo ko nia lawan ba. Lahu estrada nia how duvida, how preocupa. Ne emane pontuana, emane ya. Errorona. Emane errorona. Mas emane beke duvida nia tamu nia quarto larang. Nia hatene iha ema ida beke ajuda nia. Nia lori nia ain tur hak nia. Nia rende total, saida nia for total nia preocupações banai Roma. Ita ema pasti iha duvida. Mas la belo usa duvida dane hodi hanesang enjoy. Hanes depois duvida ne la bot liu nai Roma bot liu tinia duvida. Roma bot liu ita nia taau maromak bot liu itania problema nia sangku belfo buat ida diak mai ita bang hirita hus balu duvida insa au se casamento liu ita bos sina bek namora iha tona se miane namora iha na ha laia sidak iha hauk tekan kanalin feto mani sira buka mani sira be buka kristão feto be kristão buka mani be kristão iha ma balu sne. Ai mau mai be iha igreja ne man kristão lá ia. Ia ne. Dulciu. Ia ne. Niku. Ia para. So ita maka gosta hili-hili. Oke? Ia barak sebenarnya. Tanu ne ita entrega tinha duvida para Maroma. Maroma sehare. Duvida la sala. Sala maka bahira ita enjoy ho duvida ka ita haluha na Maroma. Maroma knilia fuang fos passo mai ita. Fos solução mai ita. Hanesan apóstolo Paulo hakerik ba iha Filipenses. Ya, Maroma knilia fuang lokrai to hane fila falba uma keta haluha duvida la manam buat tidak. Entrega tenia duvida ne pa Maroma. Maroma lihusi saida oração harohan no agradece banai Maroma. Quando ba hire ita halu dane. Versículo situ Maroma se fohak matik mai ita. Amen. Maromak se fohak matek mai ita. Nia setenangkan ita nia hati dan pikiran. Mai tahalo rasam. Nai maromak obrigado barak iha lokrai kidane. Maromak nilia fuang kulia ulu kona mai hau nomos bahau nia. Maluk sira na beke iha ida rua na beke iha ne. No maluk sira na beke iha uma. Ami ema pasti hasur duvida preocupações. Sai ida det. Mas maromak kita bot nilia fuang for solução mai ame. Kata kami lori a minha duvida ne ba ita bot na Maroma. Hodi entrega a minha duvida, ami halo oração hodi harohan ita bot. No ita bot se tulung ami. Ami agradecemos ita bot pasti resolve a minha problema, a minha duvida sirene. Imos ami entrega ita bot na Maroma. Anes ita bot nili fuan den kata. Ita se fodame ba ami.
ita se controla a minha fuan se hak mate, ita se fo controla a minha hanoi se hak mate, bahira a milori a minha preocupações né pa ita po. Amigava tebe sami iha na maroma que nebe luar biasa. Sempre pedulikan iha amini amores iha cada situações, cada tempo nebe que tempo agora tempo susah ita bot na fati controla ame, ita bot nia on sira hanesan biji mata ita bot nia. Tanu na maroma kami agradece ita bot na maroma. Balia fuang nebe maka iha lo cry que nebe kita bot ko alia mai ame. Nune halo ame. Ele preocupa iha, mas be ame entrega ba ita bot. Ame sehetan solução. Husi ita bodit na maroma. Tanu na maroma kanuring liuta ame. Hodi ame labere lore a minha preocupações ba iha matando. Labere lore a minha preocupações ba iha lulik. Mas ame lore a minha preocupações ba iha dit. A minha redentor, a minha liurai, a minha nai. Maka ita bot se for solução mai ame. Hanes ita bot ni lia fuang. Iha Mateus capítulo são esse ida rua nuru esse walo. Mas bahau imene beke kolem fraco. No hasur situações saída de ita bot se foca mana. Ami fear kata panhir, ami lori, a minha dúvida, a minhas situações asira, ita bot se focaman, ita bot se fodame, iha amin, ita bot makulia rasik no, ami garanti ita bot nyelia fua, hodina Jesus nya narang, hanoring ami jovem sira nebeke balu iha ne, balu iha quarto sore, balu assiste her live streaming, hanoring ami hodi ami halo oração, hodi ami harohan, hodi ami agradece ba ita bot, hosai de makami hasur dedang, na maroma kau ramata pregação e hala locrai que né how hato la completo cari how husi tabot ni Espírito Santo berkulia klean liu tamba maluk sirene bekerona e hala locrai que né li husi live streaming li husi marca presença presencial e hala locrai que né e tabot se ku alia claro liu tamba sira no tabot se toca na fatin e sirania fua kona na fatin sirania fua no halo sira na fatin moris mengandalkan ba itabot na maroma how halo oração em sera Maromak nilia fuang horinai Jesus Kristus nyanarang. Aleluia. Amém. Maromak for benção.